na ri 30 years fana 30 mara o le daganya go ntjwetsa gore papa ka ke mang ke nya go tsiba papa ka Askis. o le di labafana njengoba bewu-3 ngizokwazi ngani ukuthi yena muphi kubaba Siphe ngoba phela abafana nami bangiqhamukela ngalindela ngihambela ngigqubela ingolovane ngishayisa nami emarket yami. Ukubazi uyabazi. Ukubazi uyabazi na. Kunini ndikubuza ukuthi ngubani ubabami? Kwaye bangakwazi ukungitshela ukuthi kwenzakaleni ngawe. Sisoyi-2 manje sendilethe amakhamera manje la uzongitshela ukuthi uhlangana nabafana bathini. Kubani ubabami? Ngixelela ukuthi ngubani babami? Nabantwana manje ndilwela ukuthi babe nobaba nabo mara ndikhoni because umama nguye lo ndimoshele i-background yami. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngole tsoke OC's pay. OC's pay a what's ba OC's Blue ke so ka kutlwa bohloko so. A OC's Blue silence e kutlwela man batho ba ntse gore ke ngwana rape. A re nenneng ke na lo bona gore mo ka manona lo ska tshware ya hantle ke mbono ga sharp moyeng. But ke a bona OC's Blue mme wa ka ke motho o ipatang taba e. So kopa tleng hantlantle o itse ke tlo dulang le nna le mama a tlo gona o ntsetso hantlantle bothata nna vele ke ngwana rape go jwang Siphe o batla o confirm hantlantle yena ke ngwana rape or jwang because of ntwe e bile se mo disturb le mo kellelong ha sa gona o focus gore o ko kae ha sa gona o focus. So guys ntse tlo yetsang ke tlo tsamaya ke kene hara family ya bo Siphe ko ntlung ke bone gore ba re tshwaretseng hara charata re bue sky le family hantlantle motswadi ho etsahalang ka Siphe o rapiwe ke ngwana rape kapa jwang ke le rata kaofela yes baby. Hi guys, I'm back again le family ya OC's Pay. Ke na le mme wa Siphe le OC's Pay. So OC's Pay, ke kopa go jwetsa hantlantle bothata ke eng? O jwetse mama le rona re di viewers re mametse. Mina sisi ndinibhalele apha because ndifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngomamam. Ndifuna ukwazi utatam okubalulekileyo. Because la endihamba khona baloko benditshela ukuthi ndingumntana we-rape nani yabo. So manje ndifuna ukwazi ukuthi ubani umamam, ubabama I mean. Ndifuna ukuzwa ngomamam. Andifuna ukuhamba ndisiva abantu bakhuluma ngaphandle lapha. Because lento le nama isaniphathe kakuhle manje. La endihamba khona banikhuluma kakubi. So umamam ndimbizele la ukuthi antshela ukuthi ubabam ubani. From lapho ngizokhona ukuthi nibe nenhliziyo sharp yeah. Motho moholo, mama Seleko. Ke batla o tseba re nna ho etsahalang. Ntate wa ngwana ke mang and ho etsala eng? Hey, yazi izinto zabantwana ngeke ngikwazi ukuyikhuluma kahle ngoba mina ngumama oyisebenzayo. Ngiyayisebenza nginemakethe. Mangishayisa emakethe ngiqhubela ingolovane yami mina mangishayisa emakethe. Alright ke mangishayisa emakethe qhamuka abafana mangiqhamukela abafana naba abafana bathi mama uthi sikubambise le ngolovane yakho. Ayike nami ngilokhuzeke nginganaki indaba engolovane mabethi bazongibambisa kanti ke abafana ke kanti bayazi bonke bafuna ukwenzani kimi yabona. Okay labafana ke nami mabelokhuza nami ngeke ngazi ukuthi ngizothi ubaba kaSiphe ubani ngoba wayengayedwanga kanjani. Oh wena mama u ile wa rapiwa kanjani. Oh motho mulu o rapiwe. So ke mangabe ku kanjalo ke angeke ngazi ukuthi ngizothi mangikhomba ngithi ngikhomba abani kulabafana labo. So eceleni bongakhona ukuthi umtshele uSiphe. Bengakhona uSiphe ukuthi ngimtshele ngalento oyi1 oko kunini ndikubuza ngalento oyi1 oko ndikubuza ukuthi ngubani babami uzongicela manje ukuthi hlangana nabafana aba10 kunini ndikubuza ukuthi ngubani babami kwaye bangakwazi ukungitshela ukuthi kwenzakaleni ngawe sisoyi2 manje sendilethe amakhamera manje la uzongitshela ukuthi uhlangana nabafana bathini kubani ubabami ngixelela ukuthi ngubani babami Siphe ngithi mama yasho ukuthi urape akazungitshela ukuthi urape kudala nimbuza lo muntu lo ukuthi urape kwenzakaleni ngami ukuthi nibe khona la emhlabathini akazungitshela ukuthi urape manje aniqali kumbuza manje mami bengakhoni Siphe mntanami ukuthi ngikutshela into efana nale intoni beyikohlula ibenzima mntanami lento ukuthi ngakutshela into efana nale ngoba nami ngokwami yangidla lento le ayingiphathi kahle. So ubabami ubani ke Siphe umama yasho ukuthi igroup yabafana abaningi imrapile so kubo akazi ukuthi appointe bani siswami kushuthi umama kwayena wena nothaba motho mono mojo isingo nothaba hi iski o kenyeditse kure akithi ba reng trauma ntho e or angazi trauma or but ayihlalanga kahle kuwe nawe ayihlalanga kahle nakimi lento le ngoba labafana njengoba bewu3 ngizokwazi ngani ukuthi yena muphi kubaba Siphe ngoba phela abafana nami bangiqhamukela ngalindela ngihambela ngigqubela ingolovane ngishayisa nami emarket yami. Ukubazi uyabazi
ukubazi uyabazi na Ukubakhomba Siphe ukubakhomba ngakhona Siphe Siphe. ukubakhomba ukuthi nangu ngakhona ubakhomba mabeqhamuka manje estradini ukuthi naba laba abafana bathi hodi mama sikuncede la ingolofane so ufuna siqhubele. ukungitshela ukuthi mina ngumntana wenduli mina ufuna ungitshela ukuthi ngumntana wenduli mina naye ubaba umntana mina. wendulini umntana we-rape Umntana ukuthi uvela aphume nje laphansi la angazi ukuthi uvele kuphi ufuna ukungitshela ukuthi ngumntana waloyo mina Siphe umama angithi umama o tla tsebella kae hore ko bona ba le itire ntate ngwana ke manga ke re mama watsho Siphe hore ufuna intoni ukuthi antshele ngesikhathi ndimbuza lapha andiqali kumbuza lo muntu lo ukuthi kwenzakalani ngami wayengazange antshele soyithula lapha antshela ukuthi ubaba ngubani okanye akazi ukuthi ubaba ngubani ndiyakhula manje mina ndidlawa ndidlisa ama-alpirim unokufika esibhedlele ndlela uke wadla wena uke wadla i-harry mali idlile ngendaba yakhe ndimbuza ukuthi ngubani babami eloko ndijikajika wonke wajika esibhedlele belele kwi-bedside yami lo manje angazontshela loko oh so wena o ile ba ijesa poison ke ka baka la yona ntho e cause benyako tsiba kuri ke mang wena o papaka ijesitse fela poison bane o batla o tseba ntate o ke mang hore wait ndinama-boyfriend angithi ama-boyfriend noma ndiwathanda ngathi ndithanda i-boyfriend or ini yabo ndithanda i-boyfriend ukuthi ndifuna la fata fika leya mandithola la ukuthi ndimthanda umuntu andimthanda ukuthi ndiyamthanda like ndifuna umenza ubaba la empilweni yami yanithola Inzima nami iyangidla nami ngokwami so Siphe. ngitshela ukuthi for i-30 years yonke awuzami ukuthi wenze nix nje kodwa ukuthi uzokwazi ukuthi undilungisele yami life mina He nami mntanami bekuyingidla lento ngingazi ukuthi ufuna ngenzeni ngoba nami empilweni yami iyangidla lento. so wena ukungicabange mina ukungicabanga wena ndihambiswe intoni endlini intoni endihambisele ukuthi nami baziqashela lapha intoni endihambisileyo endlini Siphe mntanami ngicela ungathathi Siphe my sis ke Nami kopa lento ngiphethe kabi Siphe mntanami angikhululekile nama nobuthongo abufiki kahle. Siphe ungathathi kanjalo mntanami ungathathi. so Siphe njengoba okwamanje umama uyasho ukuthi Siphe urape wabobhuta bayi3 and akazi ukuthi kubo utata gobani Siphe Zangantshela umoya angantshela isikhathi sisavuma ndingumfazi la nikwazi ukujola nabantu abaserious ngendaba yakhe la mandithola uboyfriend lapha ndimthanda ngathi ngubaba wami lapha so yena uzontshela ukuthi sorry uzokhona ukulungisa lento lezi cabanga ninabantwana manje ndilwela ukuthi babe nobaba nabo mara ndikhoni because umama nguyelo ndimoshele i-background yami asikisi Siphe akusumama mama okay awuzange wabakayithi ukuthi ungamtshele mara Siphehle ngicela ungablame umama kwayena nto emukenyeditse trauma nobile traumatized my sis so that's why nasa what about me Angiphathanga kahle Siphe nami mntanami lento ayingiphathanga kahle Siphe. Siphe ngiphathanga kahle nami mntanami lento ayingiphathanga kahle Siphe. asikisa ne Siphe. I'm so sorry ebile la release but then we have to be strong because re msebetsing yabo Siphe I'm so sorry my love mama o rapiwe lwena mthomola I'm so sorry Siphe ke na di 30 years fana 30 mara o le daganya go ntjwetsa gore papa ka ke mang ke nyako tsiba papa ka asikisa o le di mami ke kopa le ska llang Siphe le mama ke kopa o le jwetsa fela hore ke nyaka papa ka o le di ke nyaka papa ka skis guys mama le Siphe askisa wa tla ba bohloko guys wa tla ba bohloko le ngwana la Siphe ke koparetseng so Siphe le mama Siphe I think ukuthi kumama kwa kuyena bekunzima ngoba naye urapile yaba yitrauma yaba into omzisa ubhlungu into akhula ubhlungu abuzwa hona le di obstacles settings tsa bophelo ntse tse never re di change mara tse tshwantseng re itshwarele if wena o ka itshwarela pele my love wa itshwara yes ke ngwana rape and so what ukhona la emhlabeni and we cannot wait to get tended I'm so sorry stock anyway I'm a laughing stock mo sekolong ke tropile out last day libaga la yena so o batla go thusa ka eng le ka sekolo o applyela ko gogong so no problem re tla o applyela ko collegeng e gole e tloetsang gore mo ba tsebang ba se ka tseba go ngwana rape okay gona re tlo o thusa re le Jozi Bioscope wena le mama go le thole counseling le letu so sorry motho mo le kopa le ska langane eish hubima guys hubima ba tlo bua makaketsa mosebetsi wa ka mara o nna le re nka lla but if I cry di guests ka di ka se be strong Siphe ke kopa o itshwarele I want to tell you that you are strong. ba ringana Wala batho ha o phela le batho people will judge you anyway whether you too good or whether you too kai he happiness ya kai o tlo ithola ha o itshwaretse wena itshwarele pele o ngwana rape and so what o bohloko ke a tseba but you are strong you are capable Already. you living already
yabona the time uthola isikhathi ukuthi ube honest kimi mina ngeke niphinde ndikuvakashele mina. Uyagcina ukunibona today. No, Spare, don't say that. Umama naye kwa yena. Spare, usikhathi ntse jwalo. Spare, ke kopa o tshwarele mama. Wa bona re tlile re le sure re kopa o tshwarele mama. Ke a kopa because of umile honest. Ne ke tlo utlwa bohloko if mama na itse ko bela no. Spare, hayi ha o somtana we rape wa pheka qala so mama o bile honest itse re fihle mo jotsa nnete. Ke mme wa hao wa o rata na sa o rateng ka ba o sile kwa. Ba bangata bomme ba rapeuweng ba siya bana dikangeng. Bomme ba rapeuweng ba siya bana ba apouta but wena you are so fortunate ban mama wa zanga o apouta. O ile go tlo phela le nna. Ke understand ngo guys ho bohloko lovers. Ngiyathemba ukuthi uyabona ntwana yami. Ho bohloko mama so ntwe ke tshong kore situation ya lona o le bohloko a dongwana la mama. Ho bohloko ka wena o rapeiwe ene ngwana o yena ke ngwana rape. Mara ntwe sentsaneng ke itsho. Ntwe sentsaneng ke bua. Wa bona sefahlong sa ntate Modimo tlo go jwetse mama. Ha ona motho bite go feta motho mo. Kaofela o yena ga lekana. As long as ho ntate Modimo wena o le enough. That's so cool. Ukuthi omunye umuntu uthini? It doesn't matter. That's why ngitshela uSiphe ukuthi nawe Siphe u strong, you capable. Yes. And go busong ba ntate Modimo you are worth it aketsebe. So re motho mongwe o reng o ngwana rape o reng ha ona mo wena o kenang. The only person who needs to judge you ke the creator fela. Ke ntate Modimo and no one else. Okay? Uzophila wena uzoba successful. Okay? Wait again guys. Ke a tshepa gore la bona situation ya today e bohloko guys. I don't want to lie. Ke thashile. Kutlwile bohloko because you know ha ona ntse bohloko ka hore ra tseba gore mo lefatsheng la today bomme ba bolaiwa basadi ba rapeiwa basadi ke di human trafficking. We as women we experience a lot of things whereby men especially men they abuse us like emotionally physically. Nakong ya gale ke a tseba ne ke le sio but hona le gore bonkgono ne nneng ba bua ba go tseba keng nakong ya gale hono le betere ntate na gona o tseba go ngwana ke ngwana. So life ya no we chantile guys la bona wa tseba keng mama na rapeiwe gore batho ba bontate la tseba gore life ya no ba phidisa basadi ha bohloko ntho tlo yetsang gore mama le oswa le ngwana hae re ba itse ko counseling ke nana gore mama ha so heal within. That's why no se easy for yena gore a jwetse Siphe wa tseba keng Siphe o ngwana rape le Siphe le yena ha so amohele gore yena ke ngwana rape. So ntshoneng ke jwetsa Siphe gore wa tseba keng Siphe even if ba o rape le ha o ngwana case don't forget to email us on jozibioscope.co.za. ke a le rata kaofela le ska le bala go subscribe le share di video tsa rona ebile le re following ke a le rata kaofela le saleng sharp basadi ko pele. Yes baby.